Haka jingla kai duran kop hapring ke Jamshedpur FC Persia ke Sporting Club Delhi. Haba phai shakne ke jingla kai ke Sporting Club Delhi kala khur ka nam job hadin bagalala abat Liem ke Jamshedpur da arla kawai. Hagway par jingla kai duran kop hapring ke Mohobgan Super Giant Persia ke South United. Haka ke jingla kai ke Mohobgan Super Giant kala khur ka nam job hadin bagalala abat Liem suk ya ke South United. Hadu pra lanot badaga ngi cingla kai man wero le oban chap hat-trick. Hak jingla kai perlok hapreng ka Alnassr Persia ka Almeria kabade ka klub bau Ronaldo ya trilang neuko unar aba phai shek ngi cingla kai ka Almeria kala khur ka nam chop hadin bagalala abat Liem ka Alnassr da badaga ngi cingla kai Ronaldo luan ban sakhilen ya ngi cingla kai. Hak jingla kai hapring ka Pynjop United kabade ka klub na Thailand Persia ka Aston Villa. Hak ngi jingla kai ka Aston Villa kala khur ka nam job hadin bakalala ban Liem ka Pynjop United da lai la kawai. Hagway par jingla kai perlok hapring ka Jeju Persia ka Bayern Munich. Haba phai shakri jingla kai ka Bayern Munich kala khur ka nam job hadin bakalala ban Liem ka Jeju da ar la kawai. Haka jingla kai Copa do Brasil raup 16 second leg hapring ke Remo Persia ka Santos FC. Haka ngi jingla kai hak kala step ke jingla kai ke long Maria khai Henry day hak kala min kata hak minit ke bah nyau pheu sau ka Santos FC kala yo ban Thep ya gol Pynjop Lyngba Roni badia ke bola ira penpu do Neymar baradu bukur ke jingla kai ka Santos kala khur ka nam job haka ngi jingla kai da shikul lanot bat kum juru ka gol aggregate ka job da shikul lanot.